Dobrodošli ljudi, još jedan klip, ja sam Luka Full i danas ljudi imamo da radimo glupe TikTok kvizove. Sigurno ste vidjeli ovake neke kvizove na TikToku gdje treba da rešite neke ove zagonetke. Danas ćemo pokušati da ih rešimo, neke su nemoguće, neke su ekstremno glupe, ali ko ajde zanimljivi su, neko uvijek se zabodem na njih. Tako da ajde da rešimo ove kao TikTok kvizove. Znači prva zagonetka je ova, brate, znači ko je od čoveka žena? Imamo ovdje veoma čudnu situaciju, 3 kreveta poređana, 3 osobe koje su sve polomljene, ovo je glava, ovo noga, ovo je ruke, brate, šta se ovdje desilo, nije mi jasno i gdje se nalaze mi također nije jasno, ako moramo pogledimo koja mu je žena, on gleda u ovu ovdje likušu, ova likuša gleda u nas, a ova gleda u njega, brate. Zagoretka kao, ali uvijek u ovim likama ima nešto skriveno, tako da na ovoj slici vidimo kao likušu sa naranđastom kosom, ali ovaj lik ima plavu kosu. Ja ću reći da je 1, vi napišite vaše odgovore dole u komentarima, zato sam rekao da su malo glupi, ovi komentari, zato sam rekao da su malo glupi ovi kvizovi, ali kao ajde, verovatno je ova ovdje likuša, sad ćemo vidimo, i jeste, to je ta likuša, vidimo ovdje da je kec i da je na sliku bila fazon. Idemo sad dalje, a sponsor današnjeg klipa je BingX. Ako ste ikad želeli da zaradite neki novac online i da kupujete i tradate kriptovalute, BingX je za vas. BingX je kripto menjačnica sa 7 miliona korisnika gdje možete kupujete i da tradate kriptovalute. I skoro su postali zvanični sponsor Chelsea fudbalskog kluba i kao poklon prvih 100 ljudi koji se registruju preko mog linka, ljudi, dobit ćete apsolutno $50 besplatno i također postoje bonusevi od $50 za razne depozite. Ako ste novi u kripto tradanju, predlažem vam kopiju opcija koja postoji na BingX-u gdje kopirate tradeove iskusnih tradera i možete veoma lako zaraditi neki profit. I na samom sajtu možete nađete i najpopularnije kriptovalute kao što su Bitcoin i neke kriptovalute koji su tek izašle. I sam sajt ima puno eventa gdje vole da nagrade svoje korisnike, gdje možete dobijete razne bonuseve i poklone. Zato ljudi, što pre napravite nalog preko mog linka i ostvarite neke neverovatne bonuseve. Koji zatvorenik je bogat? Ova 3 zatvorenika ovdje vidimo, imamo ovog nabildovanog Skylob i on ima nešto u tanjiru, imamo ovog ovdje ćelavog koji je tužan i koji ima, brate, onu šniclu iz Tom and Jerry, ne, Tom and Jerry šnicla, brate, to su bile Tom and Jerry šnicle i ima kao, brate, škampe i ova ostala čuda, znači on je malo buržuj. Ovdje ovaj sa strane ima neku flašu i ima ovdje kao nešto isto kao ovaj ima malo više, pa ne znam ko je bogat, ovo ima Kailu, brate, i nabildovanje, valjda je on, ili ovaj ovdje ćelavi sa hranom, brate. Aj reći ćemo ovaj ovdje ćelavi sa hranom. I da imamo sad odgovor, ni jedan, nego je lik po C, zato što ima flašu i cigare. Nisam vidio cigare dole, brate. Jer cigare su kao u zatvoru valuta, bukvalno trgujete sa tim. Malo glupo, ali ajde, kao trgove sa cigarama, to je kao valuta u zatvoru, tako da je ovaj lik tačan lik. Ok, ajmo dalje da vidimo. Ko je vampir u slici? Znači imamo isto neko čudno mesto sa čudnim ljudima, znači ovdje imamo ko neki kafić, svi piju ko vino ili je krv, možda su svi vampiri. Ova likuša, brate, nešto je curin iz bradu, to izgleda jako čudno, možda je ona vampir, možda pije krv, ili je možda vino, ovaj lik izgleda kao vampir, čak ima i zube od vampira i ova likuša izgleda normalno. Ovo dvoje hoće da pojedu ovu likušu, strašno. Šta se ovdje dešava? I ovoj ženi fali noge, izgleda kao da je ispod stonjaka, to sam sad provalio. Ali nema veze, da vidimo još malo. Provalio sam, tako je glupo, ali je kao ako znaš vampire, znaćeš. Iza ima ogledalo i na ogledalu su lik i likuša, ali nije ova u zelenom, pošto je ona vampir se ne vide u ogledalu, tako da kažemo da je ova likuša. I da vidimo sada, ne, ja sam promenio, i da vidimo sada, jeste, likuša je, nema je u ogledalu. Ok, ovo smo pogodili. Naravno, ljudi, vi napišite vaše odgovore dole u komentarima i bacite like, mnogo bi značili, podržao ovaj klip i sabujte se ako niste sabani. Kaže, 12 riba, pola se udave, koliko je ostalo riba? 12 riba, pola se udave, koliko je ostalo riba? Brate, šta je ovo? Half drown. Što su ove naopake, what the fuck? Dobro, ribe ne mogu da se udave. Ribe žive pod vodom, tako da je ovo totalno kao neko trik pitanje. 12 ribe kao ne mogu da se udave. Ok, očigledno, ali dobro, ovo je bilo kao neko trik pitanje. Čak ovdje su naopake ribice, a ovdje su kao ispravljene.
htjeli da nas zajebu kao neki fazon. Idemo dalje, koji pacijent je umro? Moramo provalimo ko je umro na ovoj slici. Znači, moramo ovdje da vidimo ponovo, brate, neka katastrofa, situacija. Ome oči krvare, brate, smrde mu oči. Ova, brate, izgleda kao da je otišla i ovaj lik, brate, ništa mu nije bolje s ovom nosinom, brate, ovdje. Trebali su nos da mu srede, brate, ovo ostalo moglo da ostane, ali nos, brate, može da otvara flaše. Čekaj da vidimo, ovdje mora da ima neka fora, ovaj ima kao neke crte. O, brate, da li je ovaj živ, ovaj mumificiran, brate, ovo neki faraon. Ima kompjuteri, na kompjuterima se igra Fortnite, šalim se, na kompjuterima kao neke crte, ok, i on je kao crkao, vidiš ovo kao u filmovima, kao cut, evo ovaj lik je cut, tako da ništa od lika, on je, brate, ripio, rest in peace, znači, da, on je, pogodili smo, znači, otišao je lik, brate, cut. Da je ova situacija kao neki ubica ovdje, ponovo, what the fuck su ove, rekao sam su ovi kvizovi jako čudni, tako da sad treba da pogodimo, brate, koja trudna žena je ubica, krvav nož na podu, ova pala, ova plaća, ovaj ko, su ove sve žene bile trudne od ovog lika, brate. Ovo neki harem, what the fuck je ovo, brate. Sve što više gledam, to je čudnije. Šta je ovo gledam, brate? Ovo je nešto viri, neki kanape, to dete ispada, brate. Kata strašno. Nema pojma, da kažemo da je zelena, brate, likuša i pa kao plače i nozi je ovdje pored nje. Čekaj da vidimo dalje, da vidimo. What? Nije dete, nego je kao omča, brate, kanap. Ona ga obesila, udavila ga. Zato da ga ova zaklala, ova zelena, bilo bi kao krvavo sve u kadi, ali nije. Strašno, brate. Nastavljamo dalje sa još jednim kvizom. Ovdje piše da li smo provalili ko je najgluplji lik na drvetu. I sad ovdje vidimo kao svako seče neku granu. Ovdje imamo jednog lika koji gleda, brate, nebo ili ptice. Ovaj mu seče granu, a pored njega ovaj ovdje seče njegovu granu. I onda ovaj ovdje lik seče ovu ovdje granu. I sad ko je najgluplji od svih ovih ovdje likova? Pa svi su glupi kod Tocilo, osim ovog ovdje, on će da najebe. Ali kako se zove, ovaj ovdje desno je najgluplji. Jer on seče granu na kojoj sedi. Tako kada ovaj seče, on će da padne dole, a ovaj ovdje mentol će da ostane. Tako će svi pasti, osim ovog ovdje zelenog mentola. Ali ja ne znam kako niko od njih ne čuje. Ipak treba da isečeš granu, brate. I da, jeste, ovaj ovdje lik je, brate, najgluplji. Idemo sad dalje. Ko je pravi ćale od bebe? Ok, imamo Elzu koja drži bebu. I sad ovdje levo imamo, dobro, 2024. je, može bude šta hoće, može bude i helikopter. Ovdje jedan lik koji gleda kao, what the fuck, nije to valjda moje dete. Imamo ovdje jednog baju koji čisto stao za selfie, brate, da ispadne lepo baja stao. Sad kako da provalimo, brate. Ima plavu kosu, beba kao ova ovdje žena. Oči možda, oči ove ima kao neke zelene, brownkaste, nemam pojma. Ovo ovdje sigurno nije, to da otpišemo. Ovaj ovdje baja je zbunjen, pošto verovatno je on trebao da bude ćale, ali izgleda da je ovaj ovdje ćale, jer ima kao plave oči, jer su ovi kvizovi glupi. Možda zato je zbunjen lik. Lele, brate, šta je ovo? Jeste, beba, on je ćale, tan tan tan. Koja beba je Vukodlak? Šta je s bebama u ovom kvizu, brate? Znači, da imamo ovdje, koja beba je Vukodlak? Imamo tri veoma čudne bebe, jedna dlakava, brate, kao Dragan Torbica, znači on ovdje, brate, gleda čudno, gleda u ovu bebu ko da će da je pojede. Ova beba je pojela ovog medveda, gladna deca, braću, naranite decu. I da vidimo dalje šta imamo. Imamo ovu ovdje bebu i šta je, beba ima, brate, šape. Ona Vukodlak. Mislim, nema ni šape, nego ima kao noge, a na nogama ima kao ovo od šapa. Jako loš Photoshop, moglo je ovo bolje, ali ajde da kažemo da su ovo braća, ali ovo mi kao, bit će kao ovo ko da je Vukodlak, jer je kao glupo. Uvijek ovim kvizama je nešto glupo. Ja, ovo je ovdje, beba je Vukodlak. Tan tan tan. Ko ne živi sam? Znači, moramo provalimo ko ne živi sam. Ovo jedno kupatilo ili dva kupatila. Mislim da su kao dva kupatila da ovo kao razdvaja. Znači imamo lika, ovaj se brije, ovaj pere zube ili jede lizalicu u kupatilu, ko će ga znati. Što bi lik imao roze četkicu, možda on ne živi sam. Aj, kazat ćemo da je on i... What the fuck? Nije on, nego ovaj ne živi sam, jer... Aj, kao dve četkice.
To je fora bila, ja mislio kao ovdje jer zbog roza četkice, kao. Ok, ovo je bilo baš glupo i ovdje još jedan kraj ovog glupog kviza. Ko laže ovdje? Vidi šta si uradio, ti si uradio ovo, nemoj kao da lažeš. Šta su radili, brate, nije mi jasno, je ovdje kao razbijen neki lokal. I kako ja sad da znam ko je šta uradio, nemam pojma za ovo, brate. Ovdje, kao, trebao sam po gumama, po šari od gume, ja sam morao provalim da je on uleteo u lokal ili lokal uletao ovdje. Meni nije jasno šta se ovdje desilo, da se odmah ogradim, ne znam ovdje šta se desilo. Šta nije u redu ovdje? Likuša se gleda u ogledalo, mi smo kao iza, ista boja ove jakne, brate, teo sam kažem suknje, bože mili. Ove majice, ista boja kose, ne vidimo lice odavde, ima perle, a s ovih strani nema perle. To je problem, kao, jer ovdje ima perli, a ovdje nema perli. Možda je to neki novi nakit, čak da imamo. Ma to je neki novi magnetni nakit, zalepi se za tebe, kapiraš. Znači, to je bila fora. Koliko ima kocki ovdje, majko mila. Znači, imamo kao jednu veliku kocku ovdje, pa imamo onda ovdje jednu kocku, pa još jednu kocku ovdje, pa još jednu ovdje. Koliko je to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Je 10, brate, ja mislim da je 10. What? Nisu mi dali odgovor. Ja mislim da je 10, bit će da je 10. I ovdje je lik rekao 10 sa 500 lajkova, tako da će biti 10. Ajde idemo dalje. Ko je duh u učionici? Znači imamo dva lika i jednu likušu. Jako čudan art, jako čudno izgleda, ali provalio sam odmah, brate. Ovi imaju senku, a ovaj nema senku. Znači on je duh i baš je ružan s ovim nosem. Izgleda kao, brate, bolje što je duh. Da ne mora bude ružan, brate, u stvarnosti. Ko je majka od dvoje dece? Znači ovdje imamo dvoje neke dece koji ovdje se igraju na ovom zamku. Ova kaže, moje dete. Sad, koja majka od ovih je prava majka? Ja mislim da je ovo ovdje desno jer ima dva sladoleda Bajiću. Tako da, kazat ćemo, u stvari ovo je naranđasta. Ovo je kao naranđasta. Ali ona ima kao jednu ovu cucu, trebalo bi da ima dve cucle. Ovo baš ne izgleda kao beba, ali dobro. Znači ona nije, nju otpisujemo. Ovo izgleda, brate, ima tetovažu, izgleda kao da nije odavde, nema ništa za decu, tako da ne izgleda mi kao ona. Ova mi kao neko najviše izgleda, zbog dva sladoleda, valjda kao dva sladoleda za dve male budale. Čekaj da imamo, ok, jeste, ali kao po belezima smo trebali da provalimo i zbog sladoleda. Ok, pola, pogodio sam, kako god. I to je to. I ljudi, ja ću ovdje završim ovaj klip, uradili smo većinu ovih glupih kvizova. Zašto kažem glupi? Pa malo jesu glupi, rađeni su svi na foru kao bude, to je bio kao fora. Ali dobro, bilo je malo zanimljivo. Ako se vama svidjelo ovo i ako želite možda još da radimo ovakvih kvizova, obavezno ostavite like. Napišite mi dole u komentarima šta ste vi mislili, napišite mi vaše odgovore u komentarima. Naravno, sabujte se ako niste sabani. Hvala puno na gledanju i vidimo u sljedećem klipu. Do tada, pozić, a vozić!